Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayan. Inta ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 4, versikulo 19. Aginggat 21. Agayat tayo, agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Diyos. Ulbod ti agkuna nga ay ayaten na ti Diyos. Ngamgurguraan na magtikabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Diyos, adi na makita. No di na ayatan ti kabsat na amakita na. Ngarod, dahito iti bilin ni Kristo kada tayo. Ti agayat iti Diyos. Rabang namat nga ayatan ti kabsat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras mo, Manang Manuela. Dinak man laki na sarita ni Manang Manuela. Inrikap na adagos ti ritaw. Apaaman anak kita na. Nakasaritam ka din ni Manang Manuela. Bakit? Saan lakay? Diyak nakasao. Anya, kunak man nunapan kay di balay da. Uwan, napaanak. Nga maapaaman anak kita nak ni Manang Manuela. Inrikap na adagos ti ritaw. Anya, Diyak man la na ibaga ti gagarak kan ko, ana. uray mo't gaya man tinapasamag. Siyak matirumwar bakit? Nasken ama ka diskitara kiti maaramat ta apang ipa-ospital iti anak ta. Diyak laki di itulok nga adadagas ama pasamag ken kuana. Ferdinand. Agsangit man ng tanak ta. Talaga ama din tirik na na. Nagngato nga min tigurigor na. Tinasayat. Ipantan nyo muna ay ospital. Kalpasan na. Agdiskitara kiti kwarta. Juan Ferdinand. Fernan, papayakas lamay may-mayang ka magmag na dito ili. Manong Carlito, si Kagayan. Guray ka man. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Papayakas ta ka. Anya ti parikot mo. Oh, Kasarsarita ka, Fernan. Anya ti parikot mo. Manong, aday ospital ti Puritik. Jak amuno sa dino ti pangalaki ti kwarta. Papaya di mo imbaga dagos. Manong Carlito. Ala, umay ka. Tamapantay tamot lang iti ospital. Itaman pa'y anamalman ka asimang pat, Carlito. Sigod mat nga alas 3 iti malam, at dakan dito balay. Ngamaanyat orasan, ne. Pasado alas 5 iti malam. Imay gayam dito itay bigat ni ading mo. Ha? Imay ka no ditoy. Ang di mo man laki na sarita, di kabsat mo. Ay, apo, awan ti panawon ko amakisarita kan ko, ana. Ado ti aramidak dito balay. Iso ajak na intunaran idi may. Pura niya ti bagbagam. Amuklatan. Anya ko mati amom? Ay na bakit? Di ka man agin didiam mo. Anya launay ayat ipagkaskastaan. Kaslasaan mo akabsat. Nutratun ni Susa. Mabalin ka di, Carlito, ha? Sardangan nakman, jak kayat ti makidinis ko tirkan ka. Nabanugak ngagmalmalam dito balay. Ado ti inaramid ko, iso apang nga asim ta sardangan nak. Bakit? Dagiti agas ni baby di mo liplipatan. Uwan lakay. Nasken adubyak taggagat. Tapno mabayadan ta ti ginastos ni Manong Carlito. Iti panak-ospital ni baby. Naimbag lakit din tanasingpat ni bayaw ko. Wen nga rod. Kat naimbag tanaira na nakita nak idi ijay ili. Talaga nga aburido ak idin. Jak amuno pangalaki ti kwarta nga aramatan tayo ospital. Lakay. Iso nga oray ko na naasaan ta panunutin tinagastos na. Nasken amasukatan ta dayjay. Wan nga rod, Ferdinand. Amang ano sa balin tumanan ti panunutan ni Manang Manuela. No saan ta mabayadan ti ginastos ni bayaw. Alang nga rod. Rumwara kon bakit. Mapana ko nagtrabaho. Kumusta nga tandiya kasinsin ko, tatang? Panag ko na. Kat nasayatan ti kasasad na anak ko. Mapan kan tumot ije balayda. Tasarong karam. Kinapad no na, tatang. Talaga kaya't kumut ti mapanijay?
Laplap danak ni nanang. Anya? Day tatagpay so tatang. Nagpilit akmet. Kaungot nak ni nanang. Mas dawak nga rod. No apay kagura ni nanang ni Auntie Jesusa. Ala, saan mo napanunutan anak ko? Kastoy langan ti aramidan. Dumagas ka di ayan daan tim, no aggapu ka di pagadalan. Tapno masarong karamot ida. Talaga na ira na nga awan ti kwarta, kabsat. Iso asi ka tinapanunot ko apag kamangan. Mano aya ti kasapulam, kabsat. Sa nga 10,000 a pisos. Oray no porsyento amton, tapno awan ti makunkunam. Ay na, apay apa porsyento ngay. Anya ti serbina nga agpapada tayo iti pamati, no kastamot ti aramida. Ay na, Manuela, talaga ama nagtulong ka launay. Sigurado akakaasya na ka ni Apo Diyos. Talaga kasta, kabsat. Bilin ti Apo ana Marso, nga iso kat ipatag tayo. Iso arumbang lang agtitinulong tayo. Kasta ti rumbang, kabsat. Naimbag man ta nakapasyar ka, kaanakan. Wan Auntie Jesusa. Kumusta ti kasensin ko? Agtong tumarlat ta iti agas na. Naimbag ta nasigod mi ti sakit na, tano saan. Amangan ni Kimaro. Anya nga min ayat ti sakit na Auntie. Nadinggi nga rod, kaanakan. Dakal ti panagyaman ko kan ni tatang mo. Ha? Ni tatang? Uwan kaanakan. No saan aga po ititulong ni tatang mo. Amangan no anyan tinapasamak iti kasinsin mo. Ni tatang mo tinang bayad iti amin agastos mi iti ospital. Kasta ka di Auntie? Uwan, iso adakal ti utang mi anaimbag anakam kan ni tatang mo. Anya aya ti bagbagam, Carlito. Kanayon nga ibagam kadagiti kapamatyan tayo, apat-patgam ni Apo Diyos. Ang di mo man lama ipatag di kabsat mo. Literal akabsat mo ni Jesusa. Ha? Nadnadlaw pa'y amakiplin-plin nastik ka iti sabali a tao at tultulungam kampay idi. Mabalin ka di, Carlito. Sardangan nakman. Diyak ammo ti bagbagam. Apay aya kasta ka, Manuela. Anya ka diti mapaspasamakan ka. Sumardangkan ko nak nangarudan. Ala, agsardeng ako no isuti ko nam. Ang ibagbagakan ka, ha? Saan arumbang ti kastangar aramidam? Sang kaibagam nga ipatpatag mo ti Diyos? Ang di mo mat maipatag ti mismo akabsat mo. Aw, adto iti sweldo, bakit? Si kanti makaamo amang i-budget ha. Inlasin mo ka din ti allowance mo, lakay? Di na kon panunutan, bakit? Makaamo ako ni tibagik. Ti importante, kat mabayadam dagiti utang ta. Nang runa di nagastos ni Manong Carlito, di na ospital ta anak ta. Fernan. Nakababain nga minkin ni Manong Carlito. Iso anas ka na mabayadan ta, tinagastos na idi di ospital. Uwan, Fernan. Di kagdanag. Maininot matlaang ang mabayadan ta ni Manong Carlito. Anya di ibagbagam itay, Carlo. Diyak nangagkat. Damdan ni gayam na isagmak di kasinsin ko nanang. Sino akasinsin mo? Ti anak ni Auntie Jesusa. Anya? Nakaamuam adandanin na isagma. Pakawanin na ko mananang. Si marong karak iti ayanda sakpay ang nagawid ak. Natangken at talaga ti ulom anya. Ha? Di mat imbagakan ka, adi ka umas asidag kin ni Jesusa. Nanang, apay aya kagura yun na Auntie Jesusa. Anya ti basol na kada kayo. Gapo taday talagpat patulong ti amuna. Di na ammo ti agsalukag, tapno sumaya at tibiyagda. Sadot dayjay, iso akasurun ko. Manong Carlito, dituyen ti imayak. Taamang ano makaungot manen ni Manang Manuela, no makita nakamapan iji balayo. Oh, apay aya, Jesusa. Ada ka di masapol mo? Mangtedak manen iti ikasay mo iti nagastos iti iji ospital, Manong. Sigurado kayo kadi ading ko? Amang ano kasapulan nyo pa'y lati kwarta? Di kagdanag, Manong. Adda na ilasin mi. Talaga ana iranta day ta pagbayad mi kan ka. Nalangarod. Manong, kumusta ni Manang ko? Nasayat mo't lata. Makaamukan kan kwa na, ha? Adda ka di amom araso. Adda ka di amom
No apay akas jay ti trato kan kanimanang mo? Awan, manong. Ngamsipod pa'y idi agad-adal kami. Talagaan na pudutan ti dara na kanyak. No pa'y kasta, napatag kanyak ti kabsat ko. Kat urean niya ti mapaspasamak. Rauman, kan ipatag kulata ni Manang Manuela. Kabsat Manuela, apay anak kalidliday ka. Awan, Ne, kagura na ka di, kabsat? damagam ka di pay lang. Saan ka di pay lang nga obvious? Ha? Apay akagura nak. Naglaing ka nga umutang. Ngamdi mo matamot ang bayan. Pweh. Anya ka di ti ibagbagam, kabsat Manuela. Awan! Di ka Makaamukan itibiyag mo. Napuskol ti rupam. Anya nga ti mapaspasamak ka ni Manuela. Apay akas jay mutan. Apay ka di akanayon na napudot ti ulo, Manuela. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Dinak man dildilawon, Carlito. Makapasurun ka. Amom, kanayon ka nakasta. Ket amom no apay. Gaputa sa bali ti aramidam kan ibagbagam. Ha? Saan la siyak ti makadkadlaw iti kasta ajar mo? Ultimo ni Carlo nga anak ta. Tirigat na. Nagdamag kanyak ni Carlo. Jak amuno niya ti isungbat ko kankwana. Anya ti kayat mo asawan asabali ti ibagbagak iter aramida. Talaga met, saan ka di? Kanayon nga ibagam nga ipatpatag mo ti Diyos. Ang hindi mo mat maaramid nga ipatag ti sabali at tao. Nang runa ni Hiso sa akabsat mo. Ha? Iso akasta ka, Manuela. Awan tital na ti pakinakam mo. Takas itinakon-akon. Sabali ti ibagbagam. Iter aramidem. Manang Manuela? Ading ko, mabaling ka di ti umunag. Ha? Ni, uuwan manang. Ala, umay ka. Agyamanak, ading ko. Pakawanan nak, ading ko. Nagbalinak abulsak. Gaputaadaan kami. Gaputaadayo anasaliwanwan ti panagbiag mingamda kayo. Manang, saan ka nga akid daw iti pamakawan? Saan ko nga inimimpan dagiti napasamak iti nagbautan ta? Awan ti basol mo kanyak. Agyamanak, ading ko. Nabang-aranak pa'y iti kasta na ibagam kanyak. Manang Manuela, Manipod ita, ading ko. Agbaliwakon. Naamiris ko a husto ni bayaw mo. Sabali ti ibagbagak iti aramida. anya ti kayat mo asawan? Kanayon nga ibagak nga ipatpatag ko ti Diyos. Ngamjak maipatag ti sabali a tao. Amakiplin-plin na stikak kadakwada. Kat pagbabawyak dayta, ading ko. Saan pa'y anala daw ti amin, manang? Mga barawanan ka. Kat addaak ti akabsat mo. Tulungan ka ang mga barwanan. Patpatgan ka, manang. Iso asaan ka ang mabalin a baybayan. Si dadaanak amang tulong kan ka. Agyamanak, ading ko. Agyamanak. Ulbod ti tao nga agkuna apatpatgan na ti Diyos, no di namot ammo nga ipatag ti pada na a tao. Tati tao apod no amang ipatpatag iti Diyos, kat ammo na nga isakit ti pada na, ken ammo na nga ibinglay ti parabor a maaw-awat na. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo